Kardom karbiang long pinini liya ko puthot bang tholona li tum kelang bom mati ka chinghona channel karbitich 2.0 along lapen afrang si kadu kave nili video kelang ara don pansta me nili hin pen kardom pajer poniglo kardom lapen non kelang bom naling tum la karbitich 2.0 channel longjong sis akimi lang polte subscribe ikta la subscribe puge tok dui lapen adung het la bel arjanta biar pon igde tala lo polte munon fit nili kapre ka video le upload tabe nali tum mobile long nali daprang ya fan lo lapen pinia video ta nili LASO PAN card pen lap Adhar card killing APHUTHAK sini dak than nang pachini pon tu ikpo lapen patumi ta nili upload elo LASO APHUTHAK bang stami pini ma aku dak adet chance to lapen kan ansi pi a process malhai huitan nali tum LASO video long thek pon long ikpo as nali tum video ke cheng pen kijut an lango lalo polte nali tum chini ikpo lasi video cengji aprang kai ke sonali tum asap so west tala intro lang iko intro lang dat pen video le ceng pon phelo nang tangte intro lang iko la penang li tum na so video description long stami link longi la so link long dam pen mate nang li tum na son ber dam phit pen jada browser pen stami chingpu ikpo nang li tum matheng no la penalitum matheng no son arjanang lang ikpol la penalitum dak la link Adhar put tok dei la link Adhar long ber iglo pulote nalitum matheng no just me dak nang chiklang po nilia tumi a video long tanang than iglo nalitum phan non bang ke nalitum dak pen link no dak puyo nilia tumi nang thana tenglo mane last date ke patemi la 31 March 2022 la hello dead bang last date la pen dake tok nani tum la pore iktame this the link Adhar service is being upgraded as a per CBDT circular number 7 2022 date 30/03 2022 this upgraded service will be available shortly mate dak nali tum non hapteng si hapte hini pen nali tumako dak link to me po Adhar card banga non LASO portal bang non ko bang dak bon check lang mate upgrade voi lang lapen mo dak nang chiklang ige lapen nali tum link me po lapen LASO killing hon nali tum anam bang dak nang kok po nili patumi video long thana tenglo lapen la nali tum damra nali tum la latest update podim dak thekloin la news budak thekloin nali tum sodim ha na sodim ber penali tum langdam igi pulte dak langdam iktame la 31 March 2022 dak nali tum la ta thek polong po na sodim nali tum lang pulte langdam la reverse circular la son dak no chiklang nali tum thengna na sodim ber penali tum PDF files tame dak che download po na pen la hello la government pen dak ingsi notice mate dak information dak nang pi iglo nang litum phan dak just tame dak tok ik thailo ya lai hoi nang litum dak pen pore pon ik tame hai hui hello ya dak ketok nationalitum dak nililan bang nang pore pi elo dak la penalitum methang la dak download penalitum methang la dak pore egon la hello nalitum la dak pen PDF bang nalitum format bang download ik de no la penako back chidam chuna la sa video nili padingo elo la penda ka to iglo nali tum dak thekloin ke tokta Adhar point link date extended till 31st March 2023 an 23 an dulang la penda ka apora ko pitu ele lo morning to 31st March an dulang la pen dak bange akijo eli lo 500 dak pinang po la penda da la 500 pinang pola so that anali tum jong si la 30 June anali tum la jong si link dun de polote
mua fit bang analitum ako anam bang dak sot chat po suring si analitum pinang kok po la kilingi pan la pen jong si la sud anda link dun de pilote la analitum income tax mate pan card la so pan card bang analitum na hok te use long le lo mate ho dak pen stame analitum pan nang than pet po la pen pavidat po yo la son hello dak nalitum dak ke tok tat tegloim pen nili nang pu iglo nili dak bang nang por he pp det lo nalitum pan nalitum dak pen refer circular podium bear ik pen nalitum pidam pdf download no file bang dak pen nalitum klar dak pen just the met hek molong po da pare dak ke tok bang la anchor lo la sinalitum la non hapta ini pen so portal jong si so link long jong si ching pulo pole nalitum dak 500 pen 500 people nalitum la link bang link dun den non kali pulo te mo nalitum ako anam bang dak suring si an entry nalitum pan desila 500 dak anam na en hodle nalitum prabjin pen link dun den na pen nilia prang ta nalitum han nang than iglo mate upload iglo nilia la so video ta la sod ba ki joy azat anam te pinang ne la si la non mo jong se la so portal bang chingput holo pulte nili ako update bang na pitupo la sinalitum la so video jong se lang missen pulte nalitum share ikta la pen la so video kilang pening sampo si nilining chithelo la pen nalitum so channel long si akimilang pulte subscribe ingon la pen video bang an ma share on nalitum share ikta karbiang long arado an pansta me pachinina la pen pinia video long mang la an chalo la si dumi thak me kado ka beta kardom